Kĩhingo-inĩ gĩa thukuru wa University wa Kisii, arũtwo hamwe na aciari kuma icigo ngũrani cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makwĩyumĩrĩtie, aciari makiuga magwĩkinyĩtie kĩhingo-inĩ gĩkĩ mathaa ma thaa 11 cia rũcinĩ. Thukuru ũyũ wa Kisii wĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ũkĩandĩkithia arũtwo makĩria ya 8,000. Over 10,000 students who are likely to join us. The government had issued a directive that students who are reporting to universities should not be disturbed from reporting because of finances. And I want to assure you, we have respected and obeyed what the government directed. Aciari arĩa megwĩkinyĩtie hamwe na ciana ciao magĩtarĩria kĩgirĩko mũtaratara-inĩ wa ũrĩhi wa bithi. Download hizo maforms, tumefanya kila process online. But kufika hapa tukaambiwa lazima ulikuwa ulipe 7% ndio download some forms. Tulikuwa na zingine tukaambiwa si hizo wanataka. So ndio tumekuja hapa tumedownload, alafu tuchukue huko juu tuone kama tutamaliziwa. Nilikuwa sina pesa ya kutosha. Juu kuna pesa ilikuwa tulipe kwa bank 17,000 ndio forms zingine tutoe, lakini hiyo pesa sikuwa nayo. Process imekuwa mzuri. Tumeendelea vizuri. Challenge kidogo yenye tumepata ni pale kwa benki tukipanga laini kudeposit fee, lakini tumemaliza. Ũingĩ wa arũtwo na gũtharara kwa mĩhang'o cukuru-inĩ gũcũngĩrĩirie mũhatĩkano mũnene wa ngari taũni-inĩ ya Kisii, aciari magĩtetia kũigwo raini-inĩ kwa ihinda iraya mangĩgatangĩkĩrwo. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Wanjirũ wa Marofo.